Yes, reka nongere kubasuhuza, reka nongere kubaha ikaze nshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rio News Press. Nongeye kubasuhuza kuri uyu mugoroba wa tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Hagati aho reka mbanze nisuhurize abataramu muherereye mu gihugu cya Uganda byimazeyo mu nkambi ya Nakivali Changwani, abataramu muherereye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Cibitoki ndetse mu Kirundo, abataramu muherereye mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse ukongeraho umujyi wa Kigali, abataramu muherereye Tanzania, abataramu muherereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byimazeyo mu bice bigiye bitandukanye, abataramu muherereye mu gihugu cya Kenya ndetse abataramu muherereye Congo Brazzaville, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom. Nongeye kubabwira ati umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Turi kuwa kane w'icyumweru tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Aho ngarutse n'amakuru akomeye cyane. Aya makuru turayahera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi wa tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 hongeye kumvikana imirwano ikomeye cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru aturukayo tuyakesha zimwe mu mboni za yaduhaye, imirwano yatangiye ku isaha ya saa 12 yasakiranyije abarwanyi ba AFC M23 bashinjwa kubakorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani, bongeye gutana mu mitwe n'igisirikare cya Wazalendo VDP kiwowe n'uwitwa Kigingi ndetse na Rutayomba nkuko amakuru abitangaza. Imirwano rero yahereye ku isaha saa 11 nkuko amakuru yagiye atugeraho, tugiye kunyana atwinjiramo tano kwa tano ndani kwa ndani tukareba uko byagenze muri aka gace ka Masisi mu gace ka Katoyi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Turagenda tureba uko byifashe kandi muraza kunyemera tunyarukire mu gace kitwa Ikobo. Aka gace kitwa Ikobo bivugwa yuko M23 yamaze kugashinga intoki ndetse ngo yaba yamaze kukigarurira nkuko amakuru aturukayo akomeje kugenda abitangaza tano kwa tano. Muraza kunyemera kandi nyuma y'iyi mirwano tuze kunyarukira ku itangazo ryasohowe n'igisirikare cya guverinoma ya RDC FARDC. Itangazo ryasohotse rigira riti imirwano igomba kuba ihagaze, ati FARDC igomba kuhagarika kwataka M23 mu birindiro yagiye yigarurira mu bice yagiye yigarurira kugira ngo hubahirizwe amasezerano agomba gusinwa i Doha mu gihugu cya Qatar hagati y'abarwanyi ba AFC M23 ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese iri tangazo risonuye iki? Ese iri tangazo birakwiye? Wazalendo yo yamaze kurihakana, iravuga iti nagahenge na kamwe tugomba guha inyeshyamba za AFC M23, ahubwo tugomba kubagabaho ibitero buri munota nkuko Wazalendo yagiye ibitangaza nyuma yuko yari imaze kumva iri tangazo ryari rimaze gusohorwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese birakwiye ko FARDC yahagarika imirwano ikubahiriza amasezerano i Doha mu gihugu cya Qatar? Ndagira ngo igitekerezo cyawe kibe inyamibwa muri commentaire. Wowe uko ubibona, birakwiriye ko FARDC, Wazalendo VDP ndetse FDNB nibo bahanganye n'izi nyeshyamba za 23 mu burasirazuba bwa RDC, birakwiye ko bahagarika imirwano bagakurikiza amasezerano i Doha mu gihugu cya Qatar cyangwa nibikwiriye? Igisubizo cyawe kirakenewe tano kwa tano. Rero tugenda tubyinjamo tano kwa tano, aho benshi batangiye gushinja Felix Antoine Chilombo Beto kuba ari umugambanyi, kuba ari umwe mu bakomeje kubangamira igisirikare cya FARDC mu mirwano bakomeje guhangana n'iki gisirikare cy'inyeshyamba za AFC M23. Byose rero ni ndani kwa ndani tujye kugenda twimatatura tano kwa tano kabisa, asigaye murusha kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bigarukaho mu bice bye bitandukanye. Muraza kunyemera tunyarukire kwiburanishwa ryariteganijwe ku munsi w'ejo tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025. Ni iburanishwa uwitwa Joseph Kabila uhoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari kugaragara imbere y'ubutabera aho akurikiranwaho ibyaha bigiye bitandukanye. Tugiye kugenda tubasomera mu buryo burambuye bw'aya makuru. Turagenda tubibabwira ibi byaha rero nuko iri buranishwa ry'uyu mugabo ryamaze kuba ryasubikwa ngo bitewe n'impapuro zitarasomwa ku bijyanye n'ibirego biri kuregwa uyu wahoze ari perezida w'igihugu
cya RDC Joseph Kabanga Kabila. Ibi byose rero tujye kugenda tubiva imuzi ni muzingo twimatatura 5 kwa 5. Ni David Hussein nkuko unyumva mba naje nishamitse 5 kwa 5 ndani kwa ndani kabisa muri aya makuru yo kuri mugoroba wa tariki 31 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2025. Ndagira ngo uzamure subscribe yawe niba ari ubwa mbere tubanye, niba atari ubwa mbere kora ku gapfunsi kareba mu kirere ako ni like, ufashe utarabona iki kiganiro kugira ngo kize kumugeraho ndani kwa ndani, ndetse wibuke commentaire washyiramo agatima washyiramo akadarapo. Ibyo byose ni bidufasha kugira ngo turusheho kubona ko turi kumwe 5 kwa 5. Twihuse cyane rero, reka aya makuru yacu tuyahere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ni mu burasirazuba bwa RDC kuri uyu munsi wa 31 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2025 ku isaha saa 11 imirwano yongeye kumvikana mu gace ka Katoyi. Hano ni muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abarwanyi ba M23 bashinjwa ko bakorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Sudani, Kenya, Somali ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bigera kuri 12 kongeraho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba barwanyi bongeye gutana mu mitwe n'ingabo za Wazalendo VDP ziyobowe n'uwitwa Rutayomba ndetse n'iziyobowe n'uwitwa Kijingi. Nkuko amakuru aturukayo abitangaza, M23 niyo yagabye ibitero ku bininiro by'aba barwanyi ba Wazalendo VDP ndetse Wazalendo CMC iyobowe n'uwitwa Rutayomba ndetse na Kijingi. Gusa M23 nibyigize biyihira nkuko yari yateguye ko uru rugambi ribuze kurutsindika ikigarura kagace ka Katoyi nkuko byagenze mu gace ka Ikobo gaherereye hano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Rero M23 nuko yaje kugaba ibi bitero kasanga icyitwa coalition ambush ikomeye cyane y'igisirikare cya Wazalendo VDP kiwowe n'uwitwa Rutayomba. aho M23 amakuru aturukayo avuga yuko yahatakarije amakomvayi agera kuri 7 mu gihe bivuga yuko M23 yafashe abaturage bunyago bagera kuri 86. Abangaba rero M23 ngo yari maze gutsindwa muri aka gace ka Katoyi gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Masisi. Aba baturage M23 ngo isikora icyo bita kubashimuta, aho magingo ya biri kuvuga yuko ngo M23 yamaze kugaragaza imibare mishyashya ngo y'abasirikare ba FDLR babarizwa mu burasirazuba bwa RDC. Abangaba bashinjwa ko barasize bakoze genocide mu mwaka wa 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ibi ni bikomeje kugenda bitangazwa na M23. Aka gace ka Katoyi M23 yaje kwirukanwamo ndetse ihatakariza n'abasirikare bari kubarirwa hagati ya 53 ndetse na 61 nkuko amakuru aturukayo akomeje kugenda abitangaza. Biravugwa yuko rero abaturage bo muri aka gace ka Katoyi muri territoire ya Masisi, nkuko societe civile ikomeza kugenda itanga amakuru, baje guhungira mu bice bigiye bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru harimo Warikare, nkuko societe civile yakomeje kugenda yigaragariza aho bagiye bahunga. Rero abaturage babashije kugwa muri iyi mirwano ni abaturage bari kubarirwa hagati ya 6 ndetse n'abaturage 9 nkuko societe civile yatanze aya makuru muri rusange. Ngari nguko rero nibikomeje kugenda abivugwa. Magingo amwe makuru aturuka mu ntara Kivu y'Amajyaruguru biravugwa yuko agace ka Ikoba gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kamaze kwigarurirwa. Gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Ubu magingo niyo makuru yamaze kuba yatugeraho. Ubwo abari buze kukubwira ko Ikoba karimo Wazalendo aho ni fake news kabisa. Niyo mpamvu tugomba kugenda dushyiraho umucyo ku makuru abayiriwe atambuka ndetse n'amakuru yibabyiriwe bivugwa mu bice bigiye bitandukanye. Twihuse cyane rero magingo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na panike nta n'imirwaniriyo nkuko amakuru aturuka yakomeje kugenda bigaragaza. Hiriwe umutuzo ndetse na mateko azafatiwe naki magingo ya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nuko hari kugaragara ikintu twakwita ngo ni umutuzo, usibye hano bita muri Minembwe nkuko abaturage bitangira aya makuru ko ku munsi w'ejo harashwe ikintu cyitwa umuturage, umubyeyi umwe ufite abana 5. Uyu mubyeyi rero ngo yarashwe azira iki? Ngo umwana we w'umuhungu yatwawe mu gisirikare n'inyeshyamba za M23 mu gihe ngo ateye induru ndetse n'amagambo. Uyu mubyeyi araraswa nkuko amakuru aturukayo abitangaza, nkuko aya makuru twayahawe na bamwe mu baturage bahereye muri aka gace ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi ni inkuru rero yatugezeho ku munsi w'ejo. Twabuze uburyo tubagezaho, tuvuga ati turayibagezaho uyu munsi. Ni inkuru ibabaje kandi inkuru ikomeye cyane.
M23 ni ibyaha bikomeje kugenda igaragaza, kandi nta gihe M23 rwose idakomeje kwigaragariza abaturage magingo ya nimubwira ati nta muturage n'umwe ushyigikiye ibyo AFC M23 ikomeje gukora utazanera amabuye, kuko AFC M23 buretse kuba wenda ifata ibice igayobora abaturage ku cyo twakwita ngo ni igitugu, ndetse ikayobora ku cyitwa ingufu zayo, wanze murase wanze mufunge. M23 nuko na Burundi rukundo ifitanye n'abaturage, kuko magingo ya nta muturage turabona mu muhanda agenda avuga ati AFC M23 tuyiri inyuma, bigaragambye bamagana ubutegetsi bwa Facibeto, bamagana ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi rero nuko bitaragaragara. Twihuse cyane rero ingingo nuko ari akari kanyuzemo, ntago ari icyo cyari cyatuzanye, ahubwo twihute ku ngingo zatuzanye. Igisirikare cya FARDC kibarizwa ku butegetsi magingo ya kirashinjwa kuba ari bamwe mu bagambanye, nyamara bashobora kuba bari bihishe inyuma y'imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa RDC. Ati gute? Iki gisirikare cyatangaje kiti FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo muri bemerewe kwataka ibirindiro bya AFC M23 ndetse n'ibice AFC M23 yagiye yigarurira, ngo kugira ngo hubahirizwe amasezerano ateganijwe i Doha mu gihugu cya Qatar, ngo ashyirweho umukono ku mpande zombi. Iki rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abatavuga rumwe n'iri tangazo bagiye bagira ikintu barigarukaho, bavuze ati ese gute FARDC igomba guhagarika imirwano mu gihe M23 ikomeje gutera imbere? Iki ni ikibazo buri muntu wese yahita yibaza. Mu gihe Wazalendo yahise ihakanira avuga ati ibyo bintu nibitureba, ati twebwe iki tureba n'urugamba nta kindi, ibyo byagahenge n'agahenge tuzaha abarwanyi ba FCM 23. Ibi ni byagiye bitangazwa na Wazalendo VDP ubwo igisirikare cya FARDC cyatangazaga iritangazo. Gusa benshi bakomeje kugenda babigaruka bavuga ati ese kuki Facibeto yakwizerera ko amahoro azabonekera mu ibiganiro byabereye, habaye ibiganiro Dar es Salaam, Doha, habaye ibiganiro mu bihugu bigiye bitandukanye mwagiye mubyumva, za Kenya murabizi muhuza, hagiye ibiganiro byinshi cyane. Ati rero ibi biganiro nuko n'amahoro biteze kugarurira uwitwa Facibeto, ahubwo uwitwa Facibeto niba azi ubwenge nakoresha icyitwa igisirikare, akoresha intwaro, naho yirukana abarwanyi ba FCM 23 none adakoresha iyo strategique, ntitege ko amahoro azabonekera mu biganiro. Ibi ni byagiye bigaruko ni na bamwe mu basesenguzi mu bijyanye n'intambara, bavuga ati utwo duhenge M23 igenda isawa, utwo duhenge M23 igenda ihabwa nitwo dutuma yitekereza ikabasha kwigarura n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ati rero utwo duhenge ntango tuba dukwiye ko duhabwa umwanzi bahanganye nawe. Ngaye ngukorera twese cyane rero uwitwa Joseph Kabila ku munsi w'ejo nibwo yari kuburanishwa ibirego akurikiranweho bigiye bitandukanye i Kinshasa. Rero nuko ibi birego ndetse n'iburanishwa ry'uyu mugabo ryamaze kuba ryasubikwa, aho ryamaje kuba ryasubikirwa mu minsi iri imbere. Uyu mugabo wayoboye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akiyoboye imyaka igera kuri 18. Uyu mugabo rero akurikiranweho ibyaha bigiye bitandukanye, aho ari gushinjwa kuba ari umwe mu bagize uruhare mu gufunda abarwanyi ba FCM 23, iri shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Harimo ikirego cya mbere ndabona ngo nk'umwe mu batangije umutwe wa politike wa gisirikare FCM 23. Iki ni ikirego cya mbere aregwa kubera uruhare akekwa kuba umwanditsi ubinyujije kuri Colonel Nanga mu bwicanyi nkana bw'abasivili 31, gushaka kwica n'abandi 21 no kwigarurira intwaro mu mujyi wa Goma kuva tariki 27 Mutarama 2027. Mbibutsa tariki 27 Mutarama, mwibuke neza ko aribwo M23 yinje muri uyu mujyi wa Goma, nibwo yafashe uyu mujyi wa Goma. Rero ibi ni birego biri kuregwa uwitwa Joseph Kabila kuba ari umwe mu bari inyuma y'ubwicanyi bukomeje kugaragara mu mujyi wa Goma. Iki nacyo ni kirego ari kuregwa, ndetse mu majyepfo ya Kivu arashinjwa ibyaha by'intambara birimo gufata ku ngufu, iyicarubozo no kurasa bamwe mu baturage batumvikanye n'ubuyobozi bwa FCM 23. Ibi ni birego biri kuregwa uyu mugabo wayoboye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko icy'ingenzi nanjye nashimangira, ikintu cya mbere uyu mugabo aregwa nanjye nashyiraho agakaramu nkavuga ati iki cyo nicyo,
uyu mugabo yabaye fondateri, yabaye umwe mu bakriyetinze cyangwa mu bashyizeho iri shyaka rya politike rya FCM 23 mu myaka 18 yamaze ku butegetsi. Niwe wariteguye ndetse nawe wariteye inkunga kugira ngo rigumeho. Iki nicyo nakwanzura mvuga gutya. Reka mbase kuzamura subscribe zanyu mwebwe tubanye, kambasibe kuzamura commentaire, share ndetse dukomeze kunyana twibanira 5 kwa 5. Kambashimire kambifurize kugumya kugubwa neza, amahoro Imana y'imigisha nikomeze kubana namwe.